modimo. Bazalwana motshare mo letšatši la ka tšeko ke rata go lemosa ba ba sankitseng gore nna ke nna mang. Ke nna mma mothokwa ke nna ko extension 3 ke tlhaga ke le kwa ko Makapanstad gore ke be ke tlo fitlha mo ene ke leboga modimo ka lebaka la gore modimo o editse gore ke re ke le kotulwang ene ke re ka e rata ke re ke tulo ya bomma ka tilo ya bontata mogolo wa ka mo ke belegetsweng teng mara modimo wa ya bana le wa tseba le morero ka bophelo baka wa ira gore ke be ke tlohe ko Makapane ke tlemo bazalwane ke rata gore ke le fe bopaki bo ke tlwileng ka bona ko Makapane ke ne ke nna ko Makapane ka ha ke tloga ko Makapane ke ne ke irwa ke lebaka la gore han bana ba itso ba botlhene ba le ko Makapane nna mo ho nna mo tlhaloganyong yaka ka bona e ka re nna e ka re ke saletse ko morago bjano ha ke bona o ka re ke saletse ko morago ya re ha go thugo bulwa ditene ka mo Mabopane ka utlwela ka o mongwe wa ngwana e tshoteng hona mo ka utlwela re go na le ditene o na di go mo hona wa mara wa e tshwanetse re wena o salle morago bana ba heno ba botlhe ba ko Mabopane Shohlangube wena o salletse morago ke a boleboga modimo wa ileng a ba gona a etsa gore ke bane le monagano o a ira gore le nna ke fisegele go tla mo kanti go fisegela go tla mo Mabopane mo Shohlangube mo kanti ke tlela go tlo phologa gobane ke tlohile ko Makapane ke ntse go utlwela ka taba ya pholoso ene bophelong ba ka nna pholoso ke ne ke tsaya e ka re ke ntho e nngwe ya o jouka ka re ke makala gona re why batho ba re ba pholositswe ba tsamaya mo lefatsheng ene ntse ba bore bona ba etsa tsa bona tse ba di etsang mara ba re ba pholositswe especially ha nne santsane ke bereka ke le mosha ne ke tsamaya ka terene nna mo he ke tloa ke sianela gore ko tsena ko le coaching le go rera bazalwana ke ela fela ho eng ke sa khatle ke hore ba re gona lwa pholosang bophelo ba ke khata fela ko tsheha ka re ba banne ba ila dijoku tse ding re kwa re tsheha re kanti yena o ke manga kwa ipotsang hore yena ka pholoswa a le mo lefatsheng le go le monate so mo lefatsheng wa tseba ke le Modimo wa leng go le godimo because ona ana le morero bazalwane ke re Modimo ona ana le morero ka bophelo ba kara ha sena ke ra pleke mo gwa bana le taba e ileng ya dira gore Modimo o ke be ke kopane le yena ke mutlwe ka hare go pelo gwa bana le situation e ileng ya nketsa gore ka yona ke be ke khone gore ka tsheko e be ke eme and since lona tsatsi lona lego yona nako ona ngwago ke tlile mo ka 98 bazalwana ona ngwaga ona o wa tseba nthego ya ba ye gore e lokolotse bophelo baka le he ke tloga ke le ko Makapane ne ke bona gona le gore ba rena ba re bazalwana mara bazalwane ba le ka mo saiteng ya Mabopane fela rona henne re le ko Makapane ne re sa itse taba ya bazalwane ne le dikereke tsa melao what bo Methodist bo wasele bo mamantseo bazalwane ne ba seteng ke nyako le botsa nnete ne ba seteng hele mpona ke riana nna ke tswa ka mo kerekeng e leng gore ba ne ba mputsa street ba nthare 3 years after 3 years wena ta bo seteng because ke tlhaka mo ke na le bopaki bazalwane ba ke phitse le bona ba buitse bopaki baka gore ke ne ke sa tshwarege ne ke le mo ha ke ba tlo tlhalosa tse dintsi bazalwane amen mara ka mo leboga Modimo ene hore ke be mo ne ke sa thomi hona mo ne ke thomile e le gore ne ke itirela tsaka tse di monate tse leng go rona byanong batho ka ba bona ba phela ka mokho ba phelang ka teng ba ipotsa gore ke tse di monate kanti bofelo ba tsona ha se bophelo bisa le Modimo anthusa bazalwane kanti go fitlheng ha ka mo ka fitla ha ke kopana le situation e ne le teng ya ngwana ka second born wa ka re hona le
ke kokolampore ke tsene mo ke le motjha mara ke rata bokoko ka tsela engwe e makatsang bokoko ke hodisitse ke bokoko ba ne ke sa ba itse ba ke holle he ke goroga mo ka go wela mo matsogong a bona ba nkhudisa ene ba ntsamaisa pila because ke tsama ka itshepa gore ke tsama pila so le mo nakong ya bjano ke a mo gopola mme wa irileng gore ke be gona o na a khonza kwa Simplicity ka re ha ke kopana le situation ego ke mmotsa ke mora ke re mama we nna wa itse nna bothata ba ka se botse ke le ka go ebe go ira short bazalwane gore ke khone gore le ke fitlhele ko ke ratang gore e tlhaloganya go teng he ke mo tlhalosetsa ka situation e ke na le yona mme ola anthare wa itse ke ngwanaka ka la bone ya ka la bobedi a re ka la bobedi ngwanaka go na le bomme nna a rena wa khonza kwa Assemblies a re ka la bobedi o tle ko tshebeletso ya bomme and then re tlo rapela le wena ka nnete bazalwana ka re ka la bobedi bile ke fela pele gore la bobedi o e fitlhane la bobedi ka tsamaya ka ya go ha ke fitla go ba nka mohela ba re go fetsa go nka mohela khonzwa go fetsiwa ha go fetsiwa ba re e re o be matso ba mpe a matso ha ba fetsa mola ba ntha ba re mama taba o eme mo yona e utlwisitse botlhoko gona bjano bja ka he go le bjana ka tseko ke la bobedi la boraro yona taba eo modimo tla ba utlwile sello sa gago e tla loka o tla e bona gore modimo wa rona o teng o ya phela ai ka rubella ka marabo ba bona ba wa a kere ne santsane ke le ke iphelela ka re he ke e utlwa taba eo ka re no man mara batho ba ba rabya mara go bana le tumelo eo ya gore a ke ba bona ka lebaka la re lentswe la modimo le boletse la ntete o tlo umpone gore nna ke nna modimo mo ya ka re le nna ka re ke nyako utlwa ke nyako leka ntwe ba e bolelang ke nyako bona ka nnete ntho ya phethagala bazalwana he sena ke bona ntho e phethagetse kana pe ka mara mosohomo ke mo phelang teng ha e sa tlhele le kwala go ne re itirela tsa rona e re sonta ha e re tlhapa re rwala di stocking re rapara sela re tsamaya re tshwere dilo tsa teng ka mo and then re ha e sa tlhele go le bjana ka re mara mo mosebophelo bo teng ka phela le ka khonza bazalwane bona mo Assemblies ka khonza hentse ke khonza wanda waya le matsatsi hentse go ya le matsatsi no hoti ka tsena hape mo yeng gore a kere mo di kerekeng ka tsena go tsene di kereke tse di mmalwa bazalwane ka re go tsena di kereke tse di mmalwa tse ke di tseneng tsego ya bofelofelo e ke e tseneng e ne le ko di XX ya wa tseba ke le boha modimo o ileng ya re mme wa nkisitseng kwa a ntlohela kwa ha sena ntlohela kwa a boa hape a nthare go na le ntlo a modimo gona bjanong wa tseba go na le ntlo a modimo go na le e nngwe wa itse ke reileng ke ntlo a modimo ke isitse ke ena kwa ha boa re go na le ntlo a modimo gore hai man mara ntse ke nna di doubt tsa why bjanong o tshwantse go bjanong o ka re ke tshwantse gore ke tloke ke e ka ntle ke boa ke buise ke ena hape ka ntle no a re ha rona le ntlo a modimo ka tsa matsatsi nyana kgwedi beke ka re no re ke botsise modimo gore na re pila o reng ka bophelo ba ka bo ka nnete ka boa ka re he ke fatlhoga matlo ka fumana yo a le gona ka mo yona e re le mo go yona bazalwane ka re he ke fitla mo ka ikutlwela bo monate bo bong bazalwane ba itse ke tsamaile le bona ntse re ya di-convention ra di a tsotlhe wa tseba ntwe modimo a nkeleditseng yona a nkeletsa a sela ka gore yena ngwana o nne ke
ke hakantshitse ke bophelo ba hae a sokola ka mmereko a badile a rwele mapanta a sa kere mmereko a phela ntsa lla ka montlong matho a satja matho ela makima a ruruhile a reng ntse ke bitsa ena bana baruti e tla le tlo nthusa ka dithapelo ba tla baruti bana ha wetse keng ha ebile ha utlwe sepe modimo wa leng go le godimo a etsa mohao ha sena byanong a utlwa sello saka wa tseba modimo a etsa mohao ngwana o go ke bolela byanana modimo a mo fa mmereko a shiamile a ira di-interview ngapha go sena mo a lokelwang teng a ira di-interview ngapha a ba fitlha mo Bloemfontein he ke re ko Bloemfontein ngwana mantšiwana wa founa mama ke buile ba re interview mo Pretoria ha nkosi ande ke mmehe ha ke na se nka re nkarama nka re thusa mo ke leboga modimo bazalwane ke fitlhile bofelong gore ke sutele bana ba borona ke rile ha tsatsi le leng a buile lona tsatsi lona le a tlhaga a le ko Bloemfontein ne a ile interview ko Bloemfontein ha le ko Bloemfontein phone ya tsena e monyaka mo Pretoria mo lona ke interview ka boshiu he ngwana a bua ha fitla byanong e bile tsatsi lo ha mpotso re bile ke a boa mama tabashi a bona o tlo khathatsa bophelo ba kena hana ngwana o tlo ha byang Bloemfontein o fitla nakoma alalang kokotela boshiu a fitlhile modimo a ile mo ga a tsamaile lela ha yo a sna fitla ka sa na tsamaya aya yona interview ya mo Pretoria modimo a ira mogao modimo ya rara ha tsena ngwanola ka mola ba tlile marele ha tsena ona a le mo a mo interview a ra ha tsena ra morare sesi are wena are wa bona dustbin ela ho ka mola o 11 ke di CV tsa batho wa bona go padile gore nka ilatlhela ka motho se se mmereko kwa hao ke bolela bjana na ngwana o a bereka wa itse ke mo eleng gore o bereka o tshwane mo eleng gore ebile gore mo a leng mo teng ha bile a kampane a ba a rit ke la leboga modimo bazalwane ke leboga modimo pina eona I'll never ka boela ko morao bazalwane ka sike ka boela morao ke tsenga ta bazalwane bopaki bon ka le botsa ke a mantsi mapaki a leng gore ke mone modimo gore ke mone ene le 3 years lampona ke santsane ke morata ka morata modimo ke pholositswe ka mohau wa modimo bazalwane ke a ile boga gore chorus e touch bophelo e nkgopotse bona ha gona se seng se re ka se tlogela beke fitileng lentswe modimo ne le bolela ka morumo wa kobo ya morwena Jesu so letsatsi la ka jeko ke a mo leboga bazalwane di kana diata tse di katlang di rata go totobetsa bophelo baka mara ke a mo tshepa ebile ke a mo tseba gore o mphitiste mo kae anta o ntse re kae ebile o mphitiste mo ke le mo teng amen.